Miroslav Antić, Ekspres za sever, prvi deo. Možda niko nije umeo da te želi ovako kao ja noćas. Tvoje ruke bele kao samoća, tvoja bedra sa ukusom platna i voća, tvoj malo šuštavi glas. Sa nosom dečački pripijenim uz okno vagona, nejasan samom sebi kao oproštajno pismo padavičara i čudno uznemiren toplinom kao razmažen pas. Putujem, da natrpam u glavu još neslućene predele, da drveću poželim najlepšu noć na svetu, da se vrtim kao lišće, kao vetar po travnjacima, kao zvezde i ptice, da malo nemam plan, da imitiram klavijature, liftove i okean, da zaboravim ruku na tvom struku i lice uz tvoje lice.